kumsang khajakwa somsari le somriat inkar chawa khan Saddam Hussein na kai hruai Iraq sarkarin France puina in nuclear power nei tumin nasa takin ma ala a khovel ramlian le thilti thei hovin mutmo hnar mo a nei lova an thlir liam mai la in Israel ero in a hel hle a Prime Minister Menachem Begin namut ati tuilo tak viawa wangin sang khajakwa somriat pakhata abom chiat sakta vek kha ani a khang hunlai khan Iran le Iraq anin ngei lovin indona te hial po an lo ma chon kha ani a Iraq in nuclear anei mayang ti chu Iran hian hlavin sang khajakwa somriata bom chiat sak tumin abeya ma se a nuclear reactor tak bom ngam lovin control room chau an bom chiat saka chumi hnuwa Israelin bom atum ve ani ti Iran hian an hriatin an thei topin Israel chu an thlopa nuclear plant le reactor omnalai tak thalak te po Israel hna hian an hlan chhawng hial ani mel mathu mun nei chu thian angin anom thin ti chiang taka aron lan chua na pakhat ani a tichuan Israeli pilot te chuan Iran pilot te na an bom chiat ngam lo Iraq nuclear plant le an nuclear reactor lai tak mai chu bom chia in ne so takin an ti chimit vek ani kumsom thum zet alo ve hnu in Iran chuan nuclear power nei tumin thapui aron tho ve ta a Israelin nangai theilo viawanga Iraq nuclear plant abom chiat sak angkhan bom chiat sak ve po alaron tum mai theyani ti resa chungin khovel ramlian le thil ti thei ho te betha in nuclear deal chu akalpui chhauta a video masalama tarlan to angin Obama na Trump ni nana White House aron lu fel hnu in sang ni som pathuma US official 10 arukin Iran official te chu nuclear deal chungchang soipuin Oman khopui Muscat a inbiak na voi tam tak an nei puya ma se chung aruka an inbiak na te chu Israeli intelligence 10 an rechuak thuai ani hetia US le Iran 10 aruka indorna an nei thrin ani ti Israelin an hriat chu hnu lok hian sang ni som pathum November thla a Geneva khopuya khovela ramlian le thil ti thei zual paruk 10 Iran chu nuclear deal an sign puya chu chuan khovel chanchin thar aron lua khat ngal ani Iran nuclear deal sign pui tu ram thil ti thei ho hi UN Security Council la permanent member veto power nei panga US UK France Russia le China te baka Germany te an ni a he deal hi joint plan of action ti ni in assign pui tu ram te an lian hlom the tho boka tupa tan ma a han soisel ngam chi ni in alang lo ani ma se mi pa te aya dang lam Benjamin Netanyahu ero in he deal hi khovelina athil ti sual lian pui thengil mai to lo tu rani ti a soin aron do da ngala thlop tu pakhat ma a mulo ani Netanyahu hian Obama hnena Iran deal atanga in hnuk dok turin athiamang tokin angenin anora ma se hlotling lo ani US Congress joint meeting ma a le White House chunga ngei President Obama ngai dan do dal zongin thu azuk sai le a chu po chu Obama hian alo uksak du chuang lo ani Netanyahu an Iran nuclear deal thatlo zia le khovel tana thil hlo om tak alani thei tur thu US Congress a asoi atanga thlanga hnu July ni som pali sang ni som panga a Iran nuclear deal sign pui tu ram thil ti thei paruk te khan ama mi aya changtlung jok tur deal an sign pui le a chu joint comprehensive plan of action alam to in JCPOA ti ani tarlan to angin heng ram paruk te zinga panga te hian UN Security Council a veto power nei in permanent member an ni a veto power nei velo om chun Germany po hi ral thuam le indona khovela chuan ramro pui le thil ti thei tak ani heng ram Iran nuclear deal sign pui tu te hi P5+1 tia soi an ni a aom zia chu UN Security Council la permanent member ram panga US UK Russia France China tele ramdang pakhat Germany in sui khom ti na ani JCPOA deal in na soi ang chuan khovel ram rang le pol rang in ral thuam le sumdol na kong ranga Iran an hrek na te an ti to panga
Iran hian kumsom panga chung chu nuclear plant ta an uranium le an bol hlo mana te nuclear bomb siam thei tur khopa power sang le chakthra an mang tur ani lova International Atomic Energy Agency IAEA in an endik thlap thin bokang tunmalam sang kha jakwa somkwa chhowa tanga sang ni pathum thleng khan Iran hian nuclear power nei tumin alo be chiam to a nuclear bomb ma nei mayang ti po hlo om tak alo ni to ani kumso maliam hnu a hetia khovel ram thil ti thei P5+1 tenena in rem na an siam thei hi hlotling anin ti hle a Iranin hlotling a in ti ang bokin P5+1 ramte po hian hlotling anin ti ani a chan chu JCPOA deal angin Iran hian nuclear power chu ral thuam siam nan nilovin energy siam chuanan chau an hmang anga ral muan om tak le langtlang takin IAEA te endik na hnuaya deal hi an kalpui don ani he deal hi United States in kumsom thum pali hnuwa Iran ne na deal an nei le masak ber ni in President Obama hian hlotling ain ti hle a Arab ram te po in Iran hi an lom pui hle a ne na ro pui tak chang ang mayanga in an ngai ro pui hle ani Iran nuclear deal sign pui tu ta zinga hian UN Security Council permanent member te an telkim vek awangin UN Security Council le General Assembly po in engtikong ma in an do dal don lo ti chu chiang sha ani a UN Secretary General Ban Ki-moon le International Atomic Energy Agency IAEA Director General Ikio Amano ten JCPOA chu deal thatak ani thu sain Iran tan rabi tharlom om tak ani thu an soi ani sang kha jakwa somkwa atanga sang ni pathum chawa Iranin nuclear ral thuam nei tuma project amat akal pui kha IAEA te endik aphal lawa wangin UN le ramrang rangin kongrang ranga Iran hi an treka tichuan project amat chu a hlotling talo ani ma se hemi hnu po hian arukin ma alala chun zom renga nuclear bomb siam nana man thei tur khopa uranium le bol hlo dangte ati sana aman chho zel awangin P5+1 ramte hian in rem na an siam pui ta ani a UN le khovel ramrang rangin Iran an rek na an hlipa Iran po in aruka na thokto lovin IAEA te endik na hnuaya nuclear bomb siam nana man tlak lo tur tok vel energy le power dang pechuak thei tur tho si uranium le bol hlo dang amang don ta ani tichuan Iran hian tunhma a arukara la alo kalpui tre thin nuclear program chu langsar tak le zalen takin alo kalpui thei ta a anin rem siam na angin IAEA inspector ten Iran nuclear site chu thlathum dan na pianga endikin an uranium man te chu bom siam na tur khopa chak ani lo ti an fin fia thin ani darlan to angin he deal hi kumsam thum pali hnu a US in Iran deal anei puile masak na ber ni in President Obama point hlotling ain ti hle a Iran lombok Obama kai hruai US sarkar lombok Arab ram te mai ba ka UN le khovela ram rang in zom khom pol dang te po in an lom pui hlom hle a deal thatak le ralmuan om tak ni tura ngai ani Obama phei chuan Iran deal awang hian Middle East le United States mai ba ka khovel pum hi ahimin aralmuang sot don ani ti in asoi nge ani he deal hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bak soisel ngam anom lo awang le ramdang zongin anlom pui jok deuh vek awangin Iran hi aron huang tau chho hle a sang ni som paruk kum top lama phei chuan Netanyahu hlo ang nge in ballistic missile en chin na test firing an ron nei chhota zut mai ani Iran hian atira chuan bom siam na tur khopa chak uranium le bol hlo dang te mangngal ri lo ma se nakina arukin a uranium te hi ati chak chho zelanga nuclear ral thuam an la siam nge yang ti Israelin aring tlata Iran missile then khat te phei hi chu Israel ka pha an ni awangin nuclear warhead an nei huna chuan Israel ka chiat vek nan an lamang du nge yang ti po Netanyahu hian aring ani
hetia Iranin missile test fire anei chho zut nu po hian UN le P5+1 ramte hian dodal na emo hrek na emo anei chuang lova sangni som pasari January a peichuan Iran hian UN Security Council resolution bo chemevin missile en chin na aron nei le ta a heti chungpo hian tu ma in an la hrek chuang lo ani hetiang bo ruak ani mek lai hian Donald Trump an Obama thlakin White House aron lua chawa Iran deal chungchanga ahmalak dan tur thlirin khovel mit chu White House lama afuthup mai ani Trump hian Israelaya thian tha an nei lo thu a soi fova a thian thaberina a huat Iran nuclear deal atang hian ai hnuk dok ngam angem ti chu chanchin bumi te le ramrang rang roi tu te riat chak alo ni ta ani heti mek lai hian Iran thil ti diklo zia le khovel himna ti der thong thei tur thil an buai pui ani ti hailan tumin Benjamin Netanyahu an thei top alo chwa ve mek boka sangni som pariat kumtira Israel uisa thiam ten Tehran khopuya warehouse pakhat atangin Iranin nuclear ral thuam nei tuma puan zar phena an bei dan le an ruah manna kim chang tarlan na le khapoyamo le CD thahnem tak an ruk chwa sak theita ani Mossad agent te hian kumhni kalta tang to khan he warehouse hi an lo zir chiangin an lo bel chiang to a achunga mi engzat in nge na thok ti le pindan engzat nge om ti te chuar rang om dan le khapoimo bik da na chuar te akong khar om dan le ati chiat dan tur te mai ba ka warehouse veng tu Iran sipai te ral ven hun bi in thlak hun le veng tu an tam zual lai hun te thlengin an lo khrelok vek ani zingdar saria veng tu te anin thlak thin ti le zan lama veng tu te ai chuan chhun lama veng tu te an tam jok thin ti an hriatin Mossad agent te chuan zingdar ngari ruala warehouse chua san fel vek man turin ruah man na an siama darnga a warehouse an chua san fel thei ani chuan dar saria Iran sipai ten rokanto kani ti hrechuak ma se an ni chu ramri kanin an lawin sa seng fel vek man to don ani an ruah man angin January ni somthum pakhat sang ni som pariat zana Mossad agent te chuan Tehran khopui an luta warehouse kongkhar le chuar kongkhar thir cha khong thatak tak te ka phong turin thir ka tuina torch thatok tak le manro dang an kenga le khapoimo phek singa chuang zet le video le presentation poimo tak omna CD za somruk chuang ruchuaka Israela hon turin darka ruk le minute somhni pakua nei angin anin chut ani an hun ruah man chu pel lovin hlotling takin mission chu an hlena document poimo KZ zali vel seta rit nen chuan melma te tho ma a ramri kanin him takin an ram an lut fel le vek man ani an document ruk chua te ngun taka an zir chian hnu in Israel chuan Iranin JCPOA dealin aphal chin bakin nuclear ral thuam siam tumin ruah man na aneya mapo alange yani ti an fin fia ta a Netanyahu an khovel hmuah tanchan tur thatok tak anei ta ani Netanyahu le Trump te in thian that zia chu khovel hriat ani a P5+1 ramhruai tu te po in Iran di la tanga Trump a ain hnu do mai lo nan nasa takin tran an la a British Prime Minister French President le German Chancellor ten JCPOA deal an kalpui chhun zom zel tur thu an puan mai baka heng ram pathum ai o rorel tu parliamentarian zanga zet te chuan April ni som pakua sang ni som pariat a US Congress member te hne na lekha thonin JCPOA deal atanga in hnuk dok lo turin an ngen ani hetia ramro pui tak pathum hruai tu ten JCPOA an thlop chhun zom zel tur thu an puan hnu le US Congress ne na po lekha thona thlop zel tura an ngen hnu hian Netanyahu aron che chuak vele tachia April ni somthum sang ni som pariat a Tel Aviv khopuya Ministry of Defense news conference a Israel sarkar mi poimo le chanchin bumi te hma a presentation nein
Iranin khovel abum thu aron puang chuak ta ani he a presentation neya hian Iran warehouse atanga an document ruk chua te kha chanchin bumi te ma a hian atlang zara sangkhat zakwa somkwa chawa Iranin nuclear ral thuam nei tuma project amat a local puidan le tuna po anla chol san tak tak lo zia fin fia na document te ron phau langin project amata an khai pa ber Dr. Mohsen Fakhrizadeh ahawa ruah manna anla kalpui chun zom reng thu asoi ani Iran ne ro chuan heng document te hi alem vek ani ti in atang ve tlat thunga hetia Netanyahu wan Iranin khovel ma dot soya nuclear ral thuam nei tura aru ka ma alak dan aron phau chua nu lokhian me niria chang ni som pariata Donald Trump pan Iran nuclear deal atanga United States ain nu do thu puangin presidential memorandum ti chuakin Iran chu sumdon na konga anathei ang bera an hrek tur thu apuang ngala Trumpan he thu apuan zo fel nu lokhian Benjamin Netanyahu an live telecastin Trump pathuthluk na chu huai sen thlak ati thu le Israelin a thlop tlat thu asoi ve ngala soilo po ni se khovelin a hresa tho ome P5+1 member ramte atangin British Prime Minister Theresa May, German Chancellor Angela Merkel le French President Emmanuel Macron ten JCPOA atanga United States ain hnuk dok chu poi anti thu soin anni ero chuan deal chu anla kalpui chun zom zel tur thu chua an siam ve ngala Russia le China po in Iran deal chu anla thlop chun zom zel ani Anni ho ngai dana chuan Iran hi avo zam chi ani lova thataka in biak na nei puin nuclear ral thuam siam lo tura an min thei an ring ani US le Israel ero in Iran ril ru le aru ka ahmalak na te chu hrechiang anin ti em awangin in biak na le in rem na nei pui lam ai chuan rum deuh taka chan let zel an du to thung ani September ni somni panga sang ni som pariata President Trump hian UN General Assembly a thu soin Iran huai tu te hian khovela thi na le chiat na le chi ai na chi an tu mek ani ati a sumdon na konga Iran sarkar an hrek chun zom zel tur thu soin Iran na tanga tu yal thei le thin tu ram te nen po kan thok ho mek a khovel ram zong ne na hian Iran na tanga tuyal thei lei to lo turin kan ngen du ani atibok ni nu loka Benjamin Netanyahu an UN General Assembly a hian thu aron soi vele a Iranin naruka nuclear weapon program akal pui mek thalak then khat ron pho langin International Atomic Energy Agency ho tupa Yukiya Amano chu anti tur dik tak ti a Iran nuclear plant te chu en dikngal thuai turin acha ani IAEA inspector te hian thlathum dana Iran nuclear plant hi an endik zia JCPOA dealin aphal chin ang thlapa Iran nakal thu IAEA Director General hian sangni som pakwa January thla aron puang chuak le ani heti chungpo hian Trump le Netanyahu te chuan Iran chu an ring zo chuang lova IAEA inspector te riat lo le mu lovin aru ka thilti an nei nge ni in an ngai nget tlat ani tichuan Iran le US in kar a chena sa tuala Iran hian lamtang anga ti in hrera nin US hi avo ve deuh pang renga Trump po in sumdon na konga hrek mai pia lama achulani phot chuan tharum po an man hre lo tur thu soin April ni riat sang ni som pakwa a Iran sipai pol pakhat an ho tu tena an chuan em le politics thila an du an man thin Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chu Donald Trump hian helpol foreign terrorist organization a apuan saktarup mai ani chutia an sipai chuan vorve US sarkarin helpola an han chiar saktaringot mai chuan Iran sipai ho tu tele an ram hruai tu telung ati oilo hle maya June ni som ni sang ni som pakwa a US surveillance drone chu an ram ron en thla a puin an kap thlave ta thruai mai ani hei mai ba ka hian nuclear plant ta a uranium man te chu ama a in ati chak zual sawa
IAEA inspector te ngei po in Iran hian JCPOA deal in a phalchin aya sang uranium a hmang ani ti an ron finfia zui ta ani JCPOA deal in a phalchin aya sang uranium Iran in a hmang ani ti IAEA inspector ten an finfia hnu hian British, German le French leader ten JCPOA deal anga kaltura Iran an du thu an puang ngala a hlotlin na ero hmuh tur a awm lo ani hetia Iran na ron pawngpawrh chho zel hi Trump an thra ti lo hle a July ni riat sang hnih sawm pakua a chanchin bumi te hma a Iran hi fiam khur takin omse atan a thazo kang ti in vokhan na thu a ron sei le a ma se chu ti mai in Iran chu anem du bik lova US le Israel huat tur to ka omchun zom zelin JCPOA in a phalchin aya sang uranium le manrodang amang chun zom luizel boka December ni somni pasari sang ni som pakua a Iraq ramchung Kirkuk province a airbase chu rocket manga be ni in American civil contractor pakhat athi ba ka US sipai palila in hliam antuara hemi chanlet nan hian ni somni pakua a US in airstrike nein Iraq le Syria ramchunga helho in khorna hmun le anral thuam da thatna hmun te an beya helpol sipai somthum vela in an thi pha ani heng helte hi Iran sarkarin atanpui thin le manrua man thin te an ni a Iraq le Iran vela chuan zalen takin an leng thei ani heng helpol sipai thi te vuina hun manzo ani hnu hian sang hi som pakua kumhlui thla zana mipui thin rim pung khomin Baghdad khopuya US embassy chu pan khomin lungin an tong chiama gate te ti chia in office reception an hala America thiro se Israel thiro se tia aurualin embassy tuala an rilui lui mai ani hetia mipui lung oi lo pung khomin US embassy an pan lai hian Iraq sipai le police ten ngoi rengin an thlir liam mai mai nia soi ani a US hian a embassy le a staff te venghim turin sipai thami engemaw zat Iraq a athon lu bel ngal ani hemizana embassy be na hi US chuan Iran ruah man na le an hruai tu te fui porna a thlenga puin Iran an dem thu an puanga phubalak na tur an ngai tuah ngal bok ani chutiang chuan kum hlui thla zan chu ralin kum alo thara kum thar sang ni som ni chuan Iran le US inkar khi chu ranti zau bel zelin January ni thumma Iraq khopui Baghdad International Airport a US in helpola alo puanto Iran sipai IRGC commando ho tupa Major General Qasem Soleimani chu thlona atanga achuak fel airport chua san tura kara an tlan mek lain President Trump pathupek angin US military drone manga ka hlum anita ani Soleimani hi Iran rama chuan an supreme leader Ali Khamenei yahti lawa chuan mithil ti thei bera ngai ani a sipai officer ro rum ani bok awangin ani athi chuan Iran tan chan na na satak le ngun taka in ngai tua non vong na khop atling don ti hria in Donald Trump hian Congress atanga phalna po lahma salovin tha phalna thupek hi achua US President in Congress remti na lahma salova rampo na mi tha phalna thupek apek masak ber anita ani Iran le Iraq sarkar le mipuite an thin rim khel maya an ram pasal tha Soleimani chu martara puangin ropui takin Iraq khopui Baghdad a le Iran khopui Tehran na avuina hun an manga mipui pungkhom chu America thiro se Israel thiro se ti in ring tak le thin rim takin an aurual dur mai ani Soleimani a thana hian Israel ain nam hnoi ve thu riat ani lo chunga Iran le Iraq mipui thin rim Israel thiro se tia an aurual ve thup mai hian Israel le US in lungrual zia tarlang chiang hle ani Trump hian Soleimani an tha chungchang a soi chuana a indona chok chuak turin Soleimani hi kan that lova indona ti top tur zokin ani kan than ni ti in a soi ani
soito angin sang ni som ni hi US le Iran tan chuan kum tha tia chhal tur ani hau lo maya US le Israel run lui zongin Iran hi akhosa kum tluan chu ani le tamaya nuclear ral thuam nei nge tumin a theina zong asom khom mek ani ma se a then ompa missile manga aka phak reng Israel hian chuti maya nuclear ral thuam nei tir chu aphal hau lo maya an nuclear scientist engemaw zat an thi thut nu po a Iran hian an program an na chol san du lo cheu awangin kum top dona ruai November ni somni pasaria nuclear program an khai pa ber father of Iranian nuclear program ti a riat Dr. Mohsen Fakhrizadeh chu ka hlum alo ni le ta ani Fakhrizadeh ka plum tu te hi man an nilova remote control machine gun manga ka hlum ni te in reporter then khat chuan an report ani Iran chuan Israel thilti ani thu puangin ahun taka na taka an la chan let ve nge tur thu an puang ngala hei hi Israelin aphalova mo phur tu an ni thu po an soi chuang hek lo ani tunma po in mi an tha rengin khovel hriata an puangin anaw pui ve chiam ngai lova chuwangin Iranin apu na po hi adik arin omviau ani Netanyahu hian sang ni som pariat kuma Iran document poimo an ruk chua sakte chanchin bumi te ma aron pholan jum khan Fakhrizadeh aming le athalak hi chiang takin aron pholang kha ani a hetia Fakhrizadeh ka hlum ma han ni ta ka si chuan Israel thilti ani nge arin om ta hle ani US President tura thlanthar Joe Biden an Iran nuclear deal chu chhun zom pui le atum awangin Israel hi alom lo hle a Trump atop ma hian engemaw tak chu ti an du nge ni in alang bok ani Mossad chief kalchuak ta Meir Dagan khan Iran nuclear program chungchang heti hian alo soi chuak to boka kar thatak tak te po hi apat engemaw ber lai kan lak bo chuan siamani chan angin hna an thok thei thin lova chutiang chiat chuan Iran nuclear program po hi thok le khata bom chiat sak vek lo ma ila apeng poimo lai le a thok tu then khat kan lak bo zel chuan an tum angin an hlotling thei hau lawang apat then khat kan lak bo hnu po a athlak na tur an la mu thei zel ani chuan akar khal tu a driver ber kan da bo le mai tur ani ang ti in Fakhrizadeh hi apat poimo nge ani a driver zok ti chu keinin kan reve lem hlei lova tuntumatan chuan heti zong hi ni le ri se next video a in hmu le theu kan tum don nia mang tha ule